Ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport n'umwanya tugiye kubona ku makuru y'imikino atandukanye avugwa hirya no hino mu isi y'imikino. Reka uyu munsi tuhere muri La Liga. Santander yakomezaga mu ijoro ryatambutse aho ikipe ya FC Barcelone yaraye ikinnye umukino wayo n'ikipe ya Deportivo Alaves ikaza kubatsinda ibitego bibiri ku busa. Umupeti witwa Yahamagaye yaje gutsindamo igitego ndetse na Rafinha w'umunyabrazil uvuye mu Bwongereza n'abatsinda igitego cya kabiri. Umwana witwa Yahamagaye yuzaga igitego cya karindwi ndetse na assiste 9 muri iyi sezo, akaba umwe mu bakinnyi bari batoya bari kwitwara neza ku myaka ya 16 gusa. Naho mu gihugu cy'Ubwongereza mu mukino w'ikipe ya Manchester United yakinaga muri iki cyumweru hagati y'ikina n'ikipe ya Newcastle United, umukinnyi McTominay yuzuzaga imikino 250 akiniye ikipe ya Manchester United ubwo yakinaga uriya mukino batsinzemo ibitego bitatu byose kuri bibiri. Ikipe ya Manchester United ikaba ari umwe mu bakinnyi bamaze kwikinira imikino myinshi. Naho umukinnyi Luke Shaw ukinira ikipe ya Manchester United nawe ku ruhande rw'inyuma ibumoso, uyu mugabo akaba nawe umutoza yamaze gutangaza ko igihe cye gishobora kuba cyarangiye muri Manchester United kubera imvune. Uyu mugabo akazaba agaruka sezo itaha, ko afite amahirwe make yo kuba yanakina n'umukino usoza sezo bazakina n'ikipe ya Manchester City, akaba ari finali ya FA Cup bazakinira iwembure. Uyu mugabo akaba ari mu bafite amahirwe make yo kuzawukina, nubwo tutazi neza niba zanahamagarwa n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza izajya muri Euro. Naho muri uyu mukino n'ubundi wahuzaga ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Newcastle United, umukinnyi Amad Diallo umupeti muto cyane ukinira ikipe ya Manchester United akaba ari umwe mu bakozemo neza cyane koko, yatsinzemo igitego ndetse agatanga na assist muri iyi match. Akaba umukinnyi muto w'umunyafrika wabukoze muri Premier League ndetse muri Manchester United muri rusange ko yakoraga wagahigo ka Enacho umunya Nigeria wabikoze mu mwaka wa 2018. Naho mu ikipe ya Manchester City haravugamo amakuru yuko umugaride witwa Ederson Moraes w'ikipe ya Manchester City, garide wayo wa mbere wagize ikibazo ku jisho. Uyu mugabo akaba sezo yiwe yarangiye muri Manchester City kuko yavuyemo asimbuwe imikino ibiri isigaye ya nyuma ikazaba ikinwa n'umudage witwa Stefan Ortega uzafata match ya nyuma bazakina ikipe ya West Ham ndetse na match bazakina n'ikipe ya Manchester United finali isoza sezo y'umwaka w'imikino mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Arsenal yamaze gusohora imyenda izambara muri season itaha muri Premier League, izaba yambara mu rugo ndetse n'indi mikino yose izakina yakirira mu rugo ni ingi izaza yambara. Ndabona hakiriho na Visit Rwanda, muribona ko ikiriho bivuze ko igifitanye amasezerano na RDB yo mu Rwanda, ikazabikomeza kuyambara umwaka utaha w'imikino. Umukinnyi Jude Bellingham umukinnyi w'imyaka 20 gisira 21, uyu mugabo uvutse mu mwaka wa 2003 akaba amaze gukinira ikipe ya Real Madrid imikino 40 muri iyi sezo, agatsinda ibitego 23 agatanga imipira 12 ivamo ibitego, mu gihe ari muri Dortmund sezo eshatu yakinnye imikino 132 atanga imipira ivamo ibitego 25 ndetse n'ibitego 24, akazaba asigaje imikino igera kuri 2 ngo sezo irangire, kuko afite n'umukino azakina n'ikipe yahozemo ya Dortmund. Ikipe ya Real Madrid yamuguzemo finali ya Champions League izabera iwembure mu gihugu cy'Ubwongereza. Naho umugabo witwa De Laurentiis perezida w'ikipe ya Napoli yatwaye igikombe cya shampiyona umwaka washize w'imikino, uyu mugabo akaba yabajijwe n'abanyamakuru uko bimeze, akaza gutangaza ko ikipe ye izatangaza uburyo izakoramo umwaka utaha, harimo kuzana sporting director mushya ndetse n'umutoza mushyashya. Sporting director bikaba bivuga ko ari umugabo wahoze mu ikipe ya Juventus witwa Giovanni Mana, akaba ari umwe mu bazerekeza muri ikipe ya Napoli. Tukiri mu ikipe ya Napoli kandi perezida wa Napoli De Laurentiis akaba yaje kubazwa n'umunyamakuru niba ibyivuga koko umutoza Antonio Conte ari ushobora kuzaza gusimbura uwari urimo ndetse no gukomezanya n'ikipe ya Napoli. Avuga ko icyo kitari kuri topic, ariko akaba ari ikintu bazaganiraho ndetse bazareba umwaka utaha w'imikino ubwo iyi sezo izaba irangiye bari gukora evaluation, ariko avuga ko ari umwe mu batoza bakaganiriweho ndetse beza batuma iyi kipe imera neza.
naho tukiri mu gihugu cy'Ubutaliyani, umugabo witwa Thiago Motta utoza ikipe ya Bologna biravuga ko yamaze kumvikana n'ikipe ya Juventus iheruka kwegukana igikombe cy'igihugu ikahita isezerera umutoza wayo Massimiliano Allegri. Bavuze ko batazakomezanya mu mwaka w'imikino utaha, bakaba bavuga ko bamaze kumvikana n'uyu mugabo amasezerano y'imyaka igera kuri 3, bakaba bashobora kubatoza kugera mu mwaka wa 2027-2028. naho umukinnyi Vinicius Junior umunyabrazil ukinira ikipe ya Real Madrid, umukinnyi umaze kugenda yiyerekana ko ari umukinnyi ukomeye. Uyu mugabo akaba amaze gukina imikino 37 muri iyi sezo, akaba amaze gutsinda ibitego 23 ndetse na assiste 11 muri iyi season y'imikino. Nubwo ahigeze itararangira, akaba ari mu bakinnyi bari gupropoza ko bazahabwa Ballon d'Or. Abafana b'ikipe ye aribo babiririmba cyane, bagenda biyutsa UEFA ndetse n'abandi bose bashinzwe gutora mu mugabane w'Iburayi. Naho umukinnyi Joel Matip nyuma y'imyaka igera ku 8 yose akinira ikipe ya Liverpool, agenda akina imikino mike yajya mu mvune. Mugabo waranzwe n'imvune nyinshi, akaba ikipe ya Liverpool yamaze gutangaza ko itazakomezanya nawe umwaka utaha w'imikino. Uyu mugabo agomba kuzasohoka mu ikipe ya Liverpool, akaba ari umunyakameruni wakuriye mu gihugu cy'Ubudage, ariho n'umugabo Jurgen Klopp yaje kumukura. Tukiri mu ikipe ya Liverpool kandi reka tuvuge ku mugabo witwa Thiago Alcantara. Uyu mugabo akaba nawe ari mu bakinnyi bazasozanya n'ikipe ya Liverpool iyi sezo, akahita ayisohokamo akerekeza ahandi. Uyu mugabo nawe akaba ari umwe mu bagiye barangwa n'imvune nyinshi zitandukanye, akaba yaramaze nawe sezo zigera kuri 3 mu ikipe ya Liverpool. Umwe mu bakinnyi b'abahanga ariko bagenda bagira imvune nyinshi bitegeze bihira muri iyi kipe ya Liverpool. Naho umugabo wakiniraga ikipe ya Monaco, wakiniye ikipe ya West Ham, umwita Thilo Kehrer. Uyu mugabo w'umurundi w'umudage akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Monaco. Yaratijwemo yuko umugabo azaguma muri ikipe ya Monaco ikazaba izishyura miliyoni 11 mu ikipe ya West Ham kugira ngo imugumane. Uyu mugabo akaba ariho azakomerezaho byari byanze mu ikipe ya West Ham yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Naho ikipe ya Celtic Glasgow ikaba yegukanye igikombe cya shampiyona ku nshuro ya 3 yikurikiranya mu gihugu cya Ecosse cyangwa se Scotland. Iyi kipe ikaba ari imwe mu makipe y'ubukombe yambara umweru n'icyatsi, ikaba igenda itwara ibikombe bitandukanye muri iki gihugu cya Scotland, ihangana cyane n'ikipe yaho yindi ikomeye yitwa Rangers, ariyo nayo igiheruka muri iyo myaka 3 itambutse. Naho Premier League yamaze gushira hanze amatariki bazafunguriraho isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi muri Premier League, ikaba yamaze gushiraho itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu, karibwo bazafungura gutangira kugura, bakazafunga isoko ry'igura n'igurisha aba bagabo mu kwezi kwa 10 ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10. Naho iyo mu kwezi kwa mbere kazafungura ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, bagafunga ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri. Ayo niyo makuru ari muri Premier League mu byijyanye n'igura n'igurishwa. Ngolo Kante akaba ari mu bakinnyi batunguranye mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, agaruka nyuma yo kuva mu ikipe yo muri Saudi Arabia ku myaka yigera kuri 30 hafi n'3. Uyu mugabo akaba yahamagaye mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa izakina Euro izabera mu gihugu cy'Ubudage. Akaba yahamagaye abazamu batatu barimo Brice Samba, Alphonse Areola, Mike Menya. Abakina inyuma kugarira akaba ari Benjamin Pavard, Ibrahim Konate, umugabo Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez, Ferland Mendy, Jules Koundé, Jonathan Kroos. Hagati mu kibuga akaba yahamagaye Olivier Chouameni, Ngolo Kante, Wael Zaire Emery, umukinnyi Griezmann, Marcus Thuram, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Youssouf Fofana. Imbere akaba ari Kylian Mbappe, Bradley Barcola, Olivier Giroud, umugabo Randal Colomwani, umukinnyi Ousmane Dembele ndetse na Kingsley Coman. Umwe mu bakinnyi bari mu mvune, baracyari mu mvune, nubwo utamenya icyo uyu mugabo Didier Deschamps yagendeho ahamagara uyu mukinnyi, ariko akaba aribo abakinnyi 26 azifashisha mu mikino y'Uburayi izabera mu gihugu cy'Ubudage. N'ikipe y'igihugu y'Ubudage n'umugabo witwa Julian Nagelsmann nawe yahamagaye asiga umugabo witwa Matt Hummels, Leon Goretzka ndetse n'abandi benshi. Akaba yahamagaye mu izamu
abagabo barimo Olivier Bomani akahamagara Manuel Neuer, Alexander Noel, Mark ter Stegen ukina ikipe ya Barcelona. Muri defense yahamagaye Wildan, Anthony, Benjamin, Henrici, Joshua Kimmich, Ruben Kochi, umukinnyi Maximiano Terstra, umukinnyi David Raum, umukinnyi Anton Rudiger, umukinnyi Nicola Schotterberg, Jonathan Tah. Hagati mu kibuga ahamagara Robert Andrich, Chris Frushi, umukinnyi Pascal Grobo, umukinnyi Ilkay Gundogan, Toni Kroos, Jamal Musiala, Alexander Pavlovic, Leroy Sané, Florian Wirtz, umukinnyi umeze neza mu ikipe ya Bayer Leverkusen. Barutayizamu yahamagaye Maximilian Bere, Niklas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller ndetse n'umukinnyi w'icya Denis Undav. Akaba abakinnyi ikipe y'igihugu y'Ubudage yahamagaye zifashisha mu mikino izabera iwabo ya Euro. Reka dusoreze amakuru yacu y'imikino muri NBA yakomezaga mu ijoro ryatambutse. Ikipe ya Denver Nuggets yakinaga n'ikipe ya Wolves iza kwitsinda amanota 115 ku manota 70 yose. Umukinnyi Anthony Edwards atsindamo amanota 27 akora style eshatu, akaba ari mumwe mu bakinnyi bameze neza. Imikino ikaba yabaye 3-3, harabura umukino umwe w'akamaramaka kugira ngo barebe ikipe izagera kuri finali ya Western Conference. Mwakoze gukurikira Chabi Esport, amakuru y'imikino nakagaruka mu gukora subscribe ngo tujye tubana umunsi ku